Nah, turun saja tengok-tengok. Woi, tapi saja, kenal sih tengok-tengok. Saya gerai. Sia, kejar aing kelong gerai. Kurang kelong sia. Saki aing ganteng, sebut kelong. Coba edan sia. Ngomong cip sama Ira anggas lah diop jangan cangkul. Ngomong basiker tadi. Ngomong-ngomong, bos siam mana ha? Nyaing lah, tengurusan. Pancet tengurusan gitu-gitu beta bos ya, lamun teu dalam anggeus bikin beta tong sampah. Emang bos aing plastik dijejalkan kena sampah. Cenah cek sia geus tengurusan. Woi, tutup saja. Aing bos aing. Ke mana nyai? Aduh, ke mana nyai? Kunaon sia lamun aya bos sia nyumput bae. Tuh kakandang bae kakandang bae. Woi, tutup saja. Nah, cek aja. Bosan aing kapangisi deui sia deui. Pansek gitu amat. Aing mah di mana bae aing mah? Aya di pangkalan, aya di kebon, aya di tangkalan aing mah. Di mana bae aing mah? Di lembur gaya. Aku mah bae, tapi aing mah jarang-jarang bae kapangisi sia. Aduh, gawat mah sampai kanyawan ku bos aing ku situ saji dibijakeun. Bisa gelo atau budak. Ya bau di nage yuk. Aing ge bosan kapangisi bae. Eta ngomong mun kebal nya bau tayem be. Si adik naon atuh ka dia ha? Ari pugu bosan mah. Si adik nyangan anak buah sia ka dia. Tuh di kadang be tuh. Kajelejet tunjuk aing tuh. Jadi itu tuh. Nyelem mata mah kain bae sia. Kanang bae pusan. Suruh saji malah bejan sekali. Gawatnya. Sial. Bisa dikompromi. Coba panggil anak buah aing. Teu percaya aja aing kasih. Si teu percaya kene.
Bye.